kandi iyo ubuzima buhindutse imyitwarire izihinduka. Iyo imyitwarire ihindutse umuntu azaba uwo atarasanzwe ari we, cyane cyane kubera impamvu zitamuturukaho bitewe n'icyo Imana ikoze. Zumvikane neza, ntibivuze ko iyo Imana yagiriye umuntu neza yirengagiza abandi cyangwa agira indi mico, ahubwo ava ku rwego rumwe rwo kubona kugira neza kw'Imana akagera ku rundi. Niko byagendeye uyu mubyeyi, imyitwarire ye nuko yabagaho ibyamwemereraga kuvoma igihe abandi baza bavoma. Tugisoma iyi mirongo yombi twasezeranye n'itorero ko tuzaganira ku gihe n'uburyo bwiza bubereye bwo gusenga n'icyo Imana ishaka ku banyamashusho, kandi twabivuzeho kuva dushitse kugeza mu gitondo. Amen. Muri uyu mugoroba wo gusezerana twahisemo kuganira ibiranga umuntu usenga Imana mu kuri no mu mwuka. Amen. Kuko Bibiliya yaratubwiye ngo igihe kiraje ndetse kirasohoye ubwo abasenga basukuri. Sema haleluya. Basengera Imana mu mwuka no mu kuri, kuko Imana ishaka ko bene abo aribo bayisenga. Imana ni umwuka, n'abayisenga bakwiriye kuyisengera mu mwuka no mu kuri. Amen. Ndaganira cyane mpaye ndeba hano kubera kuko abari kubyuma ariko bambwiye baza banongorera bande ko barahindukira ngo mikrofone ikagaye ukundi zoza ngo kuguma kureba iyi niho biba bimera neza, ariko sinovuga ameze gutya ngo nduwe ndangize ndaruha mpindukire gutya nta kibazo. Amen. Ndaza no kuva hano ku gatuti ngere nga hariya, kandi ndabikora mu mwanya muto kuko hari ibindi bikorwa nyuma, ndetse harimo no gutaha kuko ntiturara hano. Siko bimeze? Ego. Tugiye kuganira ibiranga umuntu usenga mu kuri no mu mwuka. Amen. Mu bintu byinshi tuvuga igisirimba ndikirimo nubwo twasirimze hano dusoma kuzinira Imana, kandi ntibugire ngo ubwo mvuze gutyo ngo ndacanga ndaza kwicara nasubiye kubyina. Amen. Ibiranga abagabo n'abagore, abahungu n'abakobwa basenga mu kuri no mu mwuka. Amen. Hano mu rusengero nta byapa by'abanyamwuka bihaba ku buryo twohindukirana umuntu twama tubona ari umunyamwuka nubwo yovuga kundi, ariko mu miterere y'Imana no mu mikorere yayo abakorana nayo mu kuri buzuye n'umwuka bagira ibibaranga, kandi ibibaranga ntibibagaragaraho mu materaniro gusa. Ibibaranga ni ubuzima bwa minsi yose buhesha Imana yawe icyubahiro. Ni byinshi biranga abagabo n'abagore basenga Imana mu kuri no mu mwuka, ariko turavuga ibintu bitandatu. Amen. Hanyuma ubihuze n'umwuka ukubamo, wiha amanota ntabaguciriye urubanza. Nusanga uzi ukora ibintu bitandukanye n'ibyo n'ibindi tutavuga kuko ni byinshi ntitwabirangiza, uhinduke usenga Imana, uhure na Yesu, uve mu gihe cyo kwibesha no kurangazwa n'ibitariho, kuko iyi si
twirino igihe gito, imyaka yacu iziba 70, yaba myinshi bukeya cyane ikaba 80, kandi nayo iba yuzuyemo umuruho, umubabaro, ibiriyo, akababaro n'ibindi. Amen. Ni byiza ko umuntu akunda igitaramo. Ni byiza ko umuntu akunda itorero. Ni byiza kuko umuntu aba mwivuga butumwa. Ni byiza kuko umuntu asenga ariko abikora mu kuri no mu mwuka. Amen. Icyo ni cyo gihe abakorana kandi abakorera Imana. Amen. Igihe kiriho ubu ngubu abantu bafite umwete wo gukorana na social media kuruta gukorana n'Imana. Abantu bakeneye gukorana n'abandi bantu kandi iby'Imana, ariko bashaka gukorana n'abantu kuruta uko bakorana n'Imana. Imana ni umufatanyabikorwa wiyemeje gukorana natwe iteka ryose. Amen. Ariko Imana ishaka gukorana n'abayoborwa n'umwuka, bakora mu kuri no mu mwuka. Nituvuga ukuri, ibitekerezo byawe uzubigarura ku ijambo ry'Imana. Bibiliya iravuga ngo Yohana asenga, Yohana yandika isengesho Yesu yasenze. Yesu asabira abigishwa ko agiye kubasiga mu butumwa bwiza bwa Yohana wereye kuri 17 ugakomeza. Yesu abigishwa abasezera mu isengesho, ariko abwira Imana ngo warabampaye, barabawura bampa, ndagusaba ngo barindire mu isi, barindire muri nje kuko ari wowe wabampaye, kandi ngo ubezeshe ukuri kuko ngo ijambo ryawe ariko kuri. Amen. Nitugaruka gusenga mu kuri, wumve ko bifitanye isano n'ijambo ry'Imana. Amen. Ibyo bintu bitandatu ni ibi rero. Musomyi mwiza uzi gusoma Bibiliya Nyarwanda, turagenda dusoma kuko ntituvuga ibitekerezo byacu, turavuga imirongo dukura muri Bibiliya kugira ngo bidufashe. Twasomye ngo igihe kiraje ndetse kirasohoye ubwo abasenga by'ukuri. Amen. Basengera data mu mwuka no mu kuri kuko data ashaka ko bene abo ari bo bamusenga. Hari abantu basenga ariko badasenga mu bushake bw'Imana, bagasenga bakagera n'igihe cyo kwerekwa ariko bavuganye nabo n'indi myuka batavuganye n'Imana. Ibyo mvuga hari ababyumva kuko hari abahanuzi b'ibinyoma bavuga Imana itavuze, bagakora gahunda zitari mu Imana, bagasambura kuruta kubaka. Ariko Bibiliya ijambo ry'Imana zivuga ngo tuzabamenyera ku mbuto zabo. Amen. Mwezi Imana icyuha. Amen. Ibiranga abantu basenga mu kuri no mu mwuka ni byinshi cyane, ariko abantu basenga mu kuri no mu mwuka, amen, ubuzima bwabo cyambere muri bitandatu twateguye buyoborwa no kwizera Imana. Bagenda bayoborwa no kwizera kuruta kuyoborwa n'ibyo bareba. Nimba usenga cyane cyangwa buke, nimba uyigiza kenshi cyangwa gake, udafite kwizera, gusenga kwawe kiguhura n'uko Imana ishaka, kandi nta musaruro kotanga. Imana itubabarire cyane. Imana ishaka ko abayisenga bayisenga bayizeye, bazi ko yumva kandi ikora.
kandi Imana ntizikora ibyo dushoboye. Imana yiteguye gukora gusa ibyo tudashoboye. Ibyo dushoboye biradutegereje ngo tubikore. Ibyo tudashoboye twizera Imana ishobora byose ko ibasha kubikora. Uri umunyamasengesho, uri umukristo, ufite n'ibyo ushinzwe mu itorero. Nimba wegera Imana, muze gusoma mu Baheburayo 11:6. Bibiliya iravuga ngo uwegera Imana, amen, akwiriye kwemera kuko iriho. Amagambo abanza kuri uwo murongo azavuga ngo ntibishoboka ko utizera ayinezeza. Yaba afite ijwi rirerire cyangwa rigufi, yaba abikora umwanya muremure cyangwa mugufi. Twaranabivuze, Yesu mu bihe bye byose yakoze yaranzwe no gutinda mu bintu ngo ariho bikunda. Amen. Yari yiyizeye, akizera Imana n'imbaraga zimukoresha, akabwira ibimwegereye n'ibiri kure bikamwumva. Nigeze kubona abantu basengera umuntu ngo bageho baramukubita amaboko. Zirya si imbaraga z'Imana zitera abantu gukubita umuntu, ni intege nke zabo muri procedure yo gusenga. Kuko umuntu ugiye gucecekeshwa n'ibipfunsi umukubisi wawe usenga, gucecekeshwa n'imbaraga z'Imana zimetriza umwuka umurimo. Amen. Abantu basenga mu kuri no mu mwuka barangwa no kwizera Imana. Amen. Kandi kwizera Imana ntaho bihuriye no guhabura abantu no kubakanga. No kuyizera. Imana izikorera mu binyantege nke, Imana izikorera mu binyembaraga, Imana izayumva izuba rirenze, Imana izayumva umwijima wabaye, Imana izayumva nta mikrofone. Umutima wizeye Imana ugaragaza ko amen, usenga Imana kuko Imana ibishaka. Masengesho yawe uko yabangana kose, Yesu yabwiye abantu ngo bibabere kuko uzizeye. Amen. Kwizera ni indangagaciro nziza, ni ikimenyetso kizima kiranga umukristo usenga mu kuri no mu mwuka. Hari abakristo benshi, ino sinzi nimba bihaba, bakunda gutanga icyifuzo cyane. Bavuga ngo abasengerwa gatambuka, kindi cyumweru bavuga ngo abasengerwa agasura gatambuka, kukindi bavuga agasura gatambuka. Uko basengeye abantu agahoraza, ukibaza nimba amasengesho y'ubwo agira akamaro ako kanya, yataha agashira. Ariko utekereje cyane usobanukirwa intege nke zimubamo no kutumva Imana neza. Imana tubabarire cyane. Umuntu usenga mu kuri no mu mwuka agomba kurangwa no kwizera. Imana ibaha impano n'imbaraga zo kuyizera, ngo mu gihe musigaranye ibyo mukora mubikore mwizeye. Yesu aduhana umugisha. Amen. Icya kabiri, umuntu usenga mu kuri no mu mwuka ntaza asenga gusa, aza yera n'imbuto. Umuntu usenga mu kuri no mu mwuka agira imbuto nziza, guhera imuhira no kwitorera no mu baturage. Nubona umuntu aza asenga cyane ndetse akagira n'impano, nuko kwizera akaba gufite, ariko ntiyera imbuto, hari icyo azababura mu mikorere ye ya gikristo, mu mibanire ye n'Imana. Mbwirira mugenzi wawe ngo kwera imbuto. Hari abantu batera imbuto, ariko Yesu yarababwiye ngo si mwe mwantoranije, ahubwo ngo nije wabatoranije, kandi mbashiriraho
kugira ngo mugende mwera imbuto, imbuto zanyu ngo zigumeho. Amen. Abandi bantu ibyo bazabibamenyeraho ko muri abigishwa bacu. Muze no gusoma mu butumwa bwiza bwa Luka ibice 6 umurongo wa 43 n'uwa 44. Umukristo usenga mu kuri no mu mwuka yera imbuto, agira imbuto nziza. Bibiliya ivuga ngo mugire imbuto nziza, mugire ingeso nziza hagati y'abapagani, nubwo ngo babasebya ngo nk'abakora nabi, ariko ngo nibabona imirimo yanyu myiza ibatere guhimbaza Imana. Biratangaje kuba mu giterane kingana nk'iki, ukaririmba ugakomera ugatera hejuru, ariko hanze aha kuwa mbere uzwi nabi utagira imbuto. Umuntu usenga mu kuri no mu mwuka azayera imbuto. Amen. Abagore bazaberera abagabo imbuto, abagabo bakerera abagore imbuto, abana bakerera ababyeyi babo imbuto, abana bakerera ababyeyi imbuto, abakristo bakera imbuto mu itorero, quartier igahinduka. Gusirimba tutera imbuto tuba dukora nk'uko Imana ishaka. Kuzina cyane nta musaruro bitanga mu gihe tudafite ubuhamya bwiza. Kuko igisirimba ubu ducecetse iyo hataba kamera aho umwuka irebera cyatambutse, ariko imbuto zigumaho. Amen. Bibiliya ivuga ngo ineza y'umuntu izimutera gukunda. Hari abantu bazavuga ngo bani ntibabakunda, ntacyo bakunda, mugira neza gusinzi uko abantu baranya abantu ntibakwa. Uzera imbuto wegera Imana. Twarabivuze burya abantu baza bajya gukorogana n'abandi barabanje gukorogana nabo ubwabo. Iyo umukristo atera imbuto izo yokora byose nta kimenyetso abe kigaragaza ko ubuzima bw'ubumana buri muri we. Tiwobura umukristo mwiza waravutse uri umukobwa ugashakwa uri umugore, igitondo kimwe muzifuze kuba umugabo kandi uri nyina w'abana, kwamutekereza ngo uwo banka umugabo tizokunda uri umugore kugeza Yesu. Kandi ntazarwanya impano bavandi, kandi impano ntituzazihemberwa mu ijuru. Oya, impano twaziherewe ubu, kandi impano yawe si yawe, ni igikoresho utijwe ngo dufashe twebwe. Yego, Satani azarwanya imbuto kuko azi kuko tweze imbuto ariko twozana impinduka. Amen. Umukristo usenga mu kuri no mu mwuka yera imbuto. Ubwira izihe mbuto? Kuzina neza, kutega amaboko neza, kutera haleluya ndende, kusimbuka bikagaragara neza, kushorerana na ritme. Ugira izihe mbuto? Abantu bakuzi neza uretse ngewe umugenzi bakuzi gute hano? Abantu baza bibesha cyane, buriya kiwonaniranwa n'abantu bose gushobokane n'Imana. Imana sizoza kurahura mu wabo. Kiwonanira abantu ngo wange inama zabo, munanirwe kuberera imbuto, hanyuma ngo nibavuze ingoma ngo bari Imana mushobokane. Bikunda. Amen. Yesu rekomandasiyo yatanze amaze kuzuka 28:19 mu butumwa bwiza bwa Matayo. Yabwiye abantu ngo nahawe ubutware. Amen. Kandi mu isi no mu ijuru ngo ni mugende. Mugende ngo muhindure abantu. Sema haleluya. Mubahindure ngo kuba abigishwa abantu. Mubigishe abemera mu babatize. Yababwiye ngo babahindure kuba abigishwa abantu. Abapasiteri bazavuga mu kanisa ryanjye. Kanisa ryawe birabakristo.
warapfuye se wabambiwe kanisa matiti. Amen. Yesu yarababwiye ngo nimugende muhindura abantu ariko mubahindure kuba bigishwa banje. Nyamara arababwira ngo ndi kumwe nawe kugeza ku mperuka y'isi. Amen. Ibyo twasezeranye ngiye kubigeraho. Tugiye kwihuta, tugiye kuvuga cyane dusakuza. Mbega baheze imana icyubahiro. Ariko mwere imbuto. Mwere imbuto. Iyo uhagurutse abantu bakishima bariyogoshesheje nta musatsi bafite, ese kuri yagiye kugira gute? Yaraye agize gutya. Ibyo abantu bavuga kibiremereye cyane k'ibyo wiyiziho wewe. Mwere imbuto. Abantu basenga mu kuri no mu mwuka barangwa n'imbuto nziza. Amen. Kuko Imana no kwikora. Sinzi ko bikumerera neza cyane, ariko birakumerera neza kubera kuko wateranye. Gatatu, abantu basenga mu kuri no mu mwuka barangwa no gukunda gukorera Imana. Abagabo ni bo namuke bandebe. Amen. Nta fundraising iri hano kuri Shiro ntayo bambwiye, ariko inabaye Imana ishimwe. Muraho. Hari abantu bahishwe, bananiwe, batazi, batumva gukorera Imana icyo ari cyo. Amen. Ushaka kwikorera neza. Amen. Ushaka gutera intambwe, ushaka kuva aho uri ukagera ahandi mu buzima bw'umwuka no mu buzima bwa minsi yose. Amen. Ugomba kumenya gukorera Imana. Amen. Ibyo ufite nutabituma ibyo udafite, n'ibyo ufite bizashira. Dore uko byubatse. Hejuru haba Imana, munsi hakaba abantu, hasi hakaba ibintu. Yego, ibintu n'abantu ni iby'Imana. Nushaka ibintu uzonegosiye n'Imana, izoguhuza n'abantu yabihaye mu bisangire. Niwiruka ku bintu by'abandi utari kumwe n'Imana, bazogufunga ino. Uzoje kubaka ahantu bataguhaye urebe ku iyo nzu batayigukuramo yuzuye cyangwa bakayisambura. Gukorera Imana. Amen. Ushaka kwikorera neza azasobanukirwa ibanga ryo gukorera Imana. Bibiri izivuga ngo umuntu nankorera ngo akurikire, kandi umuntu nankorera Data ngo azamuha icyubahiro. Ntiwogira umunezero mwinshi ufite uburyo ngo unanirwe gukorera Imana. Si umunezero uva ku Mana. Abantu bakorera Imana, basenga Imana mu kuri no mu mwuka, bazi gukorera Imana. Imana ntishaka kugukorera kubera byinshi ufite. Imana irashaka kuyikorera kubera kuko wayimenye kandi ukoresheje ibyo ufite. Ntabwo Imana izakubaza ibyo udafite. Amen. Ariko kubyo yaguhaye itegereje mu mugabane wayo, kandi iyo ni test. Icyo ni igipimo ipimisha abantu. Kwizera. Amen. Kudafite imirimo si sawa, kandi ntibishoboka kuko womenya gukorera Imana ngube kandi umuntu ubuzimbuto. Amen. Abantu basenga Imana mu kuri no mu mwuka bahishuriwe ibanga ryo gukorera Imana. Gukorera Imana si ukuririmba gusa. Gukorera Imana, dukorera Imana mu buryo bwinshi. Twitanze, dutanze ibyo dufite,
dukoze, tuvuze, dusenze, dutekereje. Abe no kugira umuntu inama nziza imuvana mu buyobe no gukorera Imana. Amen. Ukorera Imana bingana. Ese ubaye ubyina utizeye, ukabyina nta mbuto wera, ukabyina utarasobanukiwe ibanga ryo gukorera Imana, mu by'ukuri ukubuza ubyinira iki? Dusubire mu rugo tubane hano. Abadukurikirana muri aho, mu Imana icubahiro iyo muri. Ubaye uzi ukora ibyo uzi ukora byose, nta kwizera. Amen. Nta mbuto wera, nta banga washuriwe ryo gukorera Imana, ikigutera gukora ibyo ni iki? Kandi ufite imyaka y'ubukure, ufite nk'ikarita ibyangombwa. Ye kurangiza nuko umugutana urangiye. Amen. Amen. Si igitangaza ine muntu janga urugero utamererwa nabi, muntu witeguye utomererwa nabi muri bari abagabo bato, utomererwa nabi ngwino mutange urugero papa. Imana igumushi nihaze nundu ngwino wa akona icyizere kirenze. Abantu bazamaza muzi uko mvuga se, mubarikiyo sana muhagarara. Mundebe bano bantu murabaza, uyu niwe nabonye abyina, n'uyu yaza abyina mwe mumuzi, aza abyina cyangwa yibereye aho ngaho. Abana bakozi b'Imana beza, kubyina bisobanukiwe ubuzutse no kuba umukristo. Abagabo bangana nk'abo barambwiye bose ko batarwaye, niko nari mbabajije. Abagabo bangana gutya bafite iyi myaka, babonye icyo barya ku manywa, batagize stress y'ibibazo, babyinnye evera budederije n'abisigara, tibaba babarusha ubuzutse, nibo bagikomeye gusa. Umuntu ungana gutya uzibushe udafite ikibazo, bavugisha umukunga neza, adafite amarangamutima ari mu ruboki yo kwa mabyina, aho bihuriye n'ubuzutse no gukorera Imana. Nimuzoza mubona abantu basirinze, bashubijemo batinze, sibo banyamuka. Oya, ariko umuntu yosirimba yuzuye umwuka cyane agasubiramo agatinda, ariko gusimbuka ubwabyo ntibivuga ko ariko gusenga Imana mukuri no mu mwuka. Biterwa n'uko amagara ameze. Umuntu baramwanditse mahana mu mugongo, tiyosimba kuri ya apotre azasimba icyuma cyo kwishaganya. Kibo gushira nk'icyuma mu mugongo mu Buhindi byaraguhenze, ngo numara uzugira gutya gusa cyo kwishaganya, kandi waragiyeyo bigoye. Cyangwa akaguru karimo nk'icyuma ivi ridahina, uwo bikora buke. Ariko Imana ishaka, amen, nuko dukora ibintu twizeye, twera imbuto, twarasobanukiwe gukorera Imana birenze kuzi. Imana ibapemusha uri abantu beza kabisa. Ariko bwa nivuga ngo tuzinde timureke kuza, nanjye ndabandi hano twamatuzi ibyo ndizorwa bigira ikibazo. Kuzina si icyaha. Amen. Murabona ko abantu benshi bakunda kuzina, baza baburira uburyo abayobozi bagahunda. Tibiraba hano akarakara mukabibona, akarakara madame watari we wayoboye,
abana biwe ataribo bateguye igiterane ngo se uko mutugize gute kuraja kutugira gute ko waje mu giterane yiretse bagahagarikirane cyane cyane urubyiruko. Uriya iyo ufunze isura mu materaniro uwayibuza bungeri gukora gahunda bapanze. Tubupanze neza. Umunezero ntiwoshira. Imana ntiyokura umunezero mu mutima w'abayikunda itarajana itorero. Kandi igisirimba gihagaze ubunebwe ntibuza bumanuka. Presence y'Imana iturimo. Amen. Hari imbaraga zisirimba muri twe zirusha sente. Nigita hari twoganira n'Imana. Amen. Ko abantu bakuze ko barumva twajanye. Ari abato ntibosaza ngo kumyaka ya nyari myinshi. Tibikunda. Umuntu ndiyo bumusaza ngubwo babana n'abasaza benshi mu kanisa. Conflit de génération izareke. Muzamureke igisirimba kibe banezerwe. Namwe mwageza muzina bataravuka. Ariko nyine ndikirangiza amateraniro kandi ndikiburi. Iyo equilibre ibeho kugira ngo duhe Imana icyubahiro. Arabaza amabivumbura akamata ngo byanze ko baraguma gusakuza gusa. Ibahaye basakuza. Ufite umutima udahaye wihangana. Kandi nyina amateraniro ntari mu kukugwa neza. Wenda nta mbuto wera, takwizera ufite. Tagiterane nabonye babyina gusa ngo batahe batabwirije. Ariko nanone abasaza bataha kure bagomba kwibukwa abantu bakabwiriza kare. Twizere, twere imbuto, dukunde gukorera Imana. Uko niko gukorera Imana mu buryo bw'ukuri kandi tuyobowe n'Umwuka. Kane. Amen. Ko harabasigaye bibiri. Twama tuzina nituzina mutaha kure mwama mugenda. Uzamwamaze kumva ijambo ry'Imana. Kane. Gusenga ikigaragaza abantu basenga mu kuri no mu mwuka. Abasore bafite za Bibiliya ni bazizamu. Apana gutiriya abandi mundebe rero yatsinda ringana kuriya. Urebe Bibiliya zirimo. Nimuzamura. Abandi zanyu ziba. Ziri muri telefone. Android nazo muri kuba mukabesha telefone. Umuntu ko yosirimba kose adakunda ijambo ry'Imana. Tabahaye bikora mu kuri no mu mwuka. Ntaco kuyobora. Umuntu usenga mu kuri no mu mwuka akunda ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni ityazo ridutyaza. Ni inyundo iducura. Ni inzira ituyobora. N'ubwenge buduhindura. Ni Imana muri twe. Nagakiza n'amahoro. Kutagira ijambo ry'Imana ukunyagwa bwayo. Uri mu kanisa. Tiwosenga mu kuri no mu mwuka udakunda ijambo ry'Imana. Pawulo yandikiye Timoteyo aramubwira ngo izanditswe zera zose zahumetswe n'Imana. Umaro. Tiwogora amateraniro uzusoma Bibiliya ugakora ibiba. Tibikunda. Tushobora no kubesha ngo Imana yavuze. Uzusoma Bibiliya neza. Ngo wama wihandagaza mu bantu bangana biki. Uvuge ngo Imana yavuze ntacu yavuze. Kandi kuvugira mu bantu benshi ngo Imana yavuze ntacu yavuze. Ibiza bituma ibyo wabeshe bisohora. Gukunda ijambo ry'Imana. Iyo tudakunda ijambo ry'Imana twoze n'imyaka 10 igashira ntako tubaye ntacyo duhinduye ntabwo tweze biriya byose byabanje bihatswe n'ijambo ry'Imana tiwo kwizera udafite ijambo. Amen. Tiwo kwera imbuto nta jambo. Tiwo kunda gukorera Imana nta jambo. Yesu aja mu ijuru yasigiye abantu indirimbo yabasigiye ijambo. Mugaragu w'Imana yaravuze ngo nabikiye ijambo ryawe mu mutima wanje kugira ngo sema haleluya kugira ngo bizandinde
kugucumuraho. Tuvuga ijambo ry'Imana ngo uzubesha, wanduranye, uteranye abantu, wibe, usebanye, usambane, uroge, ukora amanyanga, usenye amatorero y'abandi, urekirita abakristu b'abandi, uzane ingorane mu nkambi. Wuzuye ijambo ry'Imana ubanira abantu. Amen. Kuko Imana iba yarabaye muri wowe. Iyo Imana iba muri wowe iziguha kubanira abandi bantu. Ijambo ry'Imana. Nuko turi hanze. Hari abantu bazosirimba mu rusengero baje kubwiriza bakapita hanze. Mubamubwiye kiwo hunga ijambo ngube. Habe nino hazokunanira no gutekereza ngo haroroshe. Kiwo umukristo udakunda ijambo ry'Imana. Ubuzima bwa Kristo bugushoboke. Ijambo ry'Imana ni urukingo, ni umuti uzuvura imbere n'inyuma no hagati. Iyo wumvise ijambo ry'Imana, umwuka wawe uzuba muzima, ubugingo bwawe bugahembuka, umubiri wawe ukagira komportero, icubahiro kigahabwa Imana ya Israeli. Ijambo ry'Imana. Amen. Ubundi turarisoma, tukaritekerezaho, tukaryigeraho. Amen. Tukarishira mu bikorwa. Asa. Gatanu, tugana ku musozo. Iyo usenga mukuri no mu mwuka, ugira imbaraga zo kwatura neza. Hari abantu bagize ikibazo ku rurimi. Aho ndabasaba gusoma. Ninde usomera?